Wena nami singafakazelana ukuthi uyathi tonke tinto tinesikhathi sato phase emthundweni langa. Makufika isikhathi sekuthi ilanga liphume alidzingi bathandazi. Makufika isikhathi sebumnyama akudzingi bathandazi. Uma kufika isikhathi selihlobo akudzingi bathandazi. Makufika busika umoya awudzingi bathandazi. Konke kunesikhathi sako phase emthundweni langa. uNkulunkulu usisethile isikhathi salento, ungakhathateki kakhulu. Kulokunye kungathi kuyephuta kumbe kulokunye kube ngathi kusheshe kakhulu. Cha, kwasethwa luwashi lekuthi lento le itawukwendeka ngesikhathi lesithide. Thokota enkosini ngoba isimisile sikhathi sento. Akunenzaba kungavimba bobani, kuvinjwe kangakhi, kuvinjwe kanganani. Akunenzaba timo tingendani, kunesikhathi sako kuthi kutawukwendeka nini. Vuka udle sinkwa sakho selisuku, ngicela ukukuhlephulela. Encwadzini yeTaga sahloko 16 verse 24, emavi lajabulisako afanana neluju, anambitheka kamnanzi aphilise umtimba. Emavi lanjani? Lajabulisako. Ngingakakuniketa isithombe nemfanekiso, ngicela ukuthi ake sewutinake tintfo lotivako lilanga ngelanga. Ungaphike kuva ulalela noma yini. Uthunyelelwe kumbe bakuthumelela tithombe tebantu labafile bagicike netimoto. Kumbe uthandzane kulalela temngcwabo. Akeze uyekele Nkosi yami nekufunza mawufunza liphepha ubuka tithombe tebantu labashonile. Awunikete umphefumulo wakho ukuphumula. Mangabe kunesihlobo sakho lesishonile nje, thatha ngekuthi batakutshela. Ungaphike ukuthi kumbe sengidawuve emsakadweni. Ake uthole emavi lajabulisako. Tsindzana nebantu labatawukhuluma emavi lajabulisako. Mangabe sitha sifuna kwehlulekisa mbamba, sitakwehlukanisa nebantu labakhuluma emavi latakujabulisa. Uphile nebantu labatawukhuluma emavi lakunika lelusizi netinyembeti. Umtimba mawuphila ngalawo mavi uyacala ufe, ngoba phela lalithi lamavi lajabulisako anambitheka kamnanzi aphilise umtimba. Emavi lajabulisako aliphilise emtimbeni. Lo mfanekiso wami ke ungebantwana. Lenye inkosi noma umholi weMaroma kuthiwa bekafuna nje kubona ukuthi umuntu uma angeva lutho lukhulunywa ukhuluma luphi ilwimi yena original language. Kuthiwa ke wakhipha umthetho ukuthi bonesa bafungiswe ukuthi makutalwa nje umntwana kuleso sikhathi angathi bebabangaki. Mabatalwa babavalele bahlale nabo labo nesi babanake, but bebehlukanise nebantu nala kukhulunywa khona. Babondla babageza babenda konke, kepha bangakhulumi, bangathi bangakhulumi nalabantwana futhi bangakhulumi nabo bodwa, bangevakali. Kuthiwa emva kwetinyanga noma bebondliwa bagezwa banakwa labantwana, kepha ngenxa yokuthi bebangeva umuntu akhuluma bafa bonke. Kusho ukuthi kunemavi lamgcoka lekumele uweve usaphila uzotophila. Mangabe sewuswitche off, awuseva bantu labathide bakhuluma nawe, ucala kufa. Ngiko labanye bathi lo munye umuntu wafa ana 30 weminyaka wangcwatshwa ana 50. Mangabe ungaseva emavi lebekumele akunikete injabulo. Mangabe sawuphila ngemavi labuhlungu, tindzaba letingasimnanzi, ucala kufa. Sewumele umngcwabo nje. Kwangathi uNkulunkulu angakuhlanganisa nebantu utikhethe tindzaba lotivako,
Ubakhethe bantfu labatawukhuluma kuwe emavi latakujabulisa, atakunika kuphila. Amen.